manungil qap singay mal musulang almutal me omes itial TMC channel 38 albuk mo omes higel miyang al-ais al Sunday. Malungil kapsinge kom direk mal masaule los mil oila le del buil lo tiak ngar tiang lek ra training ra Europe pe kuram larnya al songu kom lo makatir tel dia guru ra meng al ais yang tiam lal muk tel merbe lau mak momol mol ra meng al ais lo pengkila kalbat ni ra ngara alena mendimel mol ngaringa meng al ais ra kial meral mil Sunday misel ko tel meng al ais ra belwada direk lo mereka sengkura ngayaura ma sengkyor nga yaw ram laringir sira elon mulkap singil el albuil. Mlatua bada igel unofficial result tra sengkyo ma mo oto badal lomu ringel gotel betol sengkyo ngila el mo ringel gotel ngariora obisra gobernador. Ma genos ke Suzuki angila 64, Warren Fuguchi angila 56, Angel Sali angila 40, Yanatu Smith angila 28. Do guk porsele obisra olvira blur ngayaur tea arirurt tiramelil trakteim tirgel ngila gotel betol senkyo ngaringya Leon Gulliver tel ngila 121 Arnold Asaol ngila 114 Audrey Rafael ngila 114 William Moses ngila 104 Machin Larsen ngila 93 dol tirakla ay seng 47 el absentia tilobd tirka halme rogui ending ngaringi sel klol typhoon el mlaringira saibal meng seal amoruli meng makasa el senkyo amelo ya ka absenti meng abay patokoringi ay gel mlorakwam ma klol belura marigel endi gel unofficial result tengenos ke Suzuki ngar omrollel el mur obisra gobernador at sukumang malmol malid. Tinakal tara miyang al-ais ang aniyar 19 and nalgay bela wal tira namalit tan mo join ra US Army. Tira hibel 19 and nal yang aniya 14 and gilid saal mga aniyar father and gilid David. Tira ka ngara kira ngara 18 and mo 23. Sira dog tirak la ais sira last week and tira hibel 19 and ngal ngamla ra PCC track and field book marula bebil ra physical training exercises. Of course, at conductor recruiters. Dirak la ay sa tirakay dahil nga lang mamarara el albuy el murakwam el mo apply SS go through more orientation el ready til murakal soldaw. Ya we say it mutal merbelaw mingi ra umrolin el morsel basic training er til nga blura mergen. Tara meyang al-aisem guk isela Ministry of State, ma Minister of State Faustina Ruura, haul tabdi ababilingel el-mura Speaker House of Delegates lolngitra $4,276. El-gire la mo issue passport tirgel aderbela ol kira Hawaii. Ngarangis el-klol meeting el-domkadoring il-kmung JCM el-morangira November 6, mura November 9, tias el-joint committee meeting radolong le-lablur Amerikel mablur belaw, guk mo discuss ay gel tokol nga al sila compact e adol tirakla ay se ngal Minister of State uling tay galudo dulwa se rehearsal meeting engel passport officer bolkel mutel tal sandel issue a passport el morat gel aderbela ul kira Hawaii tara miyang al ay se olgari lagadogora minsan kiragal قبل mention الكلام الجدل الممرن المرقم gilam dengan la sebelum aku madidak kan madil gam mereka election lo sigra mo governor ni so para digade bel iselsa yang del el milnil traductois el mo governor ang gigibel candidate Lu Leon Guerrero nga wayang hotel female hotel di al mo gibel gingal as a governor balura kwam. Tara meyang al-aisa uk isela obisra Vice President madol tirakla aisia Vice President Minister Justice el Arnold Oilo riure erurag yang kol maahar Chief of Staff ring mengkel mlong kyal drual Mr. Ernest Onidobel nga dodangalil former legislator Rablur Oriore direkal le Chief Administrative Officer sel administration ra former governor Yositaka Atachi
direk luluryor la eungela BSL administration ra Koror state tendim le resign nem long utay kitel BSL drual ma el angingel mo BSL chief of staff ra vice president ta Mr. Ernest Ongidoblo. Dinakagtara magbayang al-ais nga ukura iselang gali niya ambassador Berbelaw ngara Shabal. Matag tinakla ais ang gayid Mr. Minoru Francisco Xavier Uwegi Ablil Award niya Malplol Award daldong babangon mo Order of the Rising Sun. Kaman nagtangat Mr. Uwegi is one out of 135 foreigners and received a Kel Award. This award is awarded to him for promoting Japanese culture. Kamal bato ka Yarurele Larula in terms of relationship Balula Shabal and Mira Balur Delaw. Huktara may ang alay sa isela adrasina. Ngal adrasina mlerbela mle ovigation ni mabiilir sira 2016. Ya dol tirakla aisen lo malalbakra blue corner en riro sa biilal mlab. Manggal adrasina mla tutakliya kumbali el MK company etial kumbali tour agency. Ma dol tirakra aisen ngal adrasina mla surtial kumbali el mala songale del million el gire la el damages el dilub el moringi ma bil dol tirakra aisen malara 2 million el gire la el financial loss ra family ringi el lulgiu tial godalle la bil ya 1 million na lola ringi emotional distress dol tirakra aisen tial lultu takle lang kal adrasina muramada la karakarile mo la karakarile ngira April 2019. Tara, mayang al-ais already ko ramlo mention yan el case ng kal-adrasina. Ise mang dinakkalagay sa yung dingal pagman nagtangat tawag mo nga US Marines and Merbela na conduct a training in partnership with COA Moana. That training mo rin na November 26 Melmon November 30. Interesting training lembek padengela training sa ball offer mga police mga niya firearms one-on-one one-on-one combat defensive tactics edira kanang yan crime scene and evidence collection mang dira kalado marang wase gayid training amal mutul mosmisi already dar police algora moringa yagi dalgora karayor al uben gora nang play bu kappen el merigi dra blue belaw alay nang ko amal na mabato ka training rabal wa de guk ngareng ya direct training el bol conduct ta PBA ma tol tirakra aisia sel belura ngar along am lasan ra MOU lo bangkila PBA el gire la one stop shop etial memorandum of understanding amo oruli mang mo Bayotrar tourist el mo visita site travel belaw tol tirak ketial MOU lo bangkela ngar along ma PBA en tirgel tourist el soril morabel urang along ha mura PBA esab irel dingar se harawa permit ay gal permit ma fees el bol harawa PBA amasterir mangaring ya o kadel club sales sab irel tura kakarusel basyo tol tirak ra ay setial one-stop shop el momru ringi lo makpeotra role la tourism ra blue belaw madira kal blue ngar along amo identify kel site el wayar wa patrol aw marwa toda el sorry ra tourist el morngi dire kal mo harawa salary trigel adel tira motu kaitra igal basyo dire kal mo maintain ay kel basyo make sure ang kal mo gire ra tourist esel kuk ngar la PBA amo o mastery ra training tirkal adel mo ngra la igal basyo dire kal mo provide a uniformity kabukara nga to ra tourist already la tigi dawan ra dire kal guk mayang al-ais our state ma PPUC am nasa ra MOU guk mo ora public restrooms mga niya 6 site tablan identify
Etial project part tersel Corer Irai Sanitation Project funded by a grant through Asian Development Bank. Ayat yang amalungin project telet yang adil borgi dar other belawan ubar di other obior. Tidak kalmura tirakal okya kalki dar tourist and may mangbuksel lo may sangarangan kurang tabat-tabangan niya gaya the public restrooms available at sa Ilos Bay. Amle sayang artial MOU sera November 2 ang niya PPUC Chairman and Gregorio Barong mga Governor na Gregorio and Franco Gibbons. Alay nandira kalukuk nga rin kalukuk kura masadra MOU ra PPUC Makoror State ya PPUC la mo ngara PPUC do dengil mo ngara ala to kura suwer mag ulit ta part ra MOU kura ungil morar tourist dire kal nga rin patokol tourist ra sinal merbelaw ma bekkel balul merbelaw ndi tiya kita kukura trame ang ay sil kukura dolong lela balu ma balu ma tol tirak ra ay se nga rin el meeting il dom kadoring il wasi Asia Pacific Economic Cooperation Forum et yang amoring ira PNCil bol hoster nga balu rasina adol tirak la ay si aigel 6 el balul ala ra Taiwan tirak kal confirm el wasit mortial economic forum in other words ang way ablal decline el mong tiang at tirgel balul mla decline el mong Kiribati ma Palau ma Marshall Islands Nauru ma Solomon Islands ma tirak Tuvalu ay kay kel kalon mal balul ala ra balura Taiwan ya balur belawa tarangi tol tirak la ay siya balur belawa malmol mal sawal mga wolver sel dolong alel ni mabalura Taiwan mang seyal atra ulang mo di kalporte gidal lol meeting mo ngira PNG hostering ya balura sina Tidak kal tara mamayang al ice bakura lo mention si gidal mga balwil rablu mablu tidak kal kita mtang le president tergi darata mi mga sawal nga man number 1 environment conservationist so tidak kalmal masisi aurel rabot prole la mga wol bara environment tato niya dabel belaw bang segi dal tidak la siya president kami mga saw Amle received the Blue Heart Award for Ocean Leadership. Yal award recognize ay given man hard work efforts ra Mr. President gila la environment conservation specifically or relating to oceans. So kal amle award yal Blue Heart Award mo ra Mr. President well known and long-time environmentalist Sylvia Earle and Mia Marcel Mission Blue. And all this and the awarding, they all took place Pala Pacific Resort and Larnia Reception at Tirayidan. The award President Tamir Masaw. Kapag nga isla Presidente Alena Rabalul ade tirik nga rin ya tarami ang al-ais matol tirak la ay si al sils ya presidenta momral mura Taiwan ni ma first lady de Birmangsaw el hedra delegation el mura kot el official visit ra president el mura balura Taiwan ra el arak tial delegation na direkal lobang kila president ma first lady ang aring ya deputy press secretary Rolinda Jonathan direkal nga rin ya chief of staff deputy chief of staff Reblut Kosole araklay madirawudas director public safety director Alons direkal speaker Aloysius Silverius Talay chairman ra speakers association governor Temismul chairman ra governors association tial delegation na murabalura Taiwan momitra Angel President Travelura Taiwan direkal kurang nga rin nga Baby Rabasiol Bolomes direkal mo mitra tara Minister Travelura Taiwan mang mo malmo ngilari salto 12 vertial
official visit ya direk dol tirak la ay set tamong mo lengitra support travel urat Taiwan al girel sel klol conference el bol hostering ya blue belaul our oceans conference el meringira year 2020 Dr. Amyang al-Aisel, ukora shift attention na rin mo again, bato training sel merbelaw. Ngari a training and bol conductor niya FBI agents sel. Manam legal and mail. Tiyan training for human trafficking training So, katamal magtangatal tiyan training has been a request from the anti-human trafficking coordinator Jennifer Anson. Tiyan moringi na November 14 and 16. Katangat-tangat magmukmo sa Evan sa atiray kita al tokora safety matokor anti-human trafficking magmukmo sa and receive more training sa FBI. Tiyan amal klon niya so merablu belaw. And so it help improve our investigation skills, especially in human trafficking. Kadukukura nga ra, tukura investigation ni Alena mga ring isile, klol isila kali Mr. Kalingko kang ich. Kal Mr. Kalingko kang itsamle plead guilty ra possession ra ice methamphetamine sira October 20 ra 2014 adol tirakla ice ya kadagrilam le sentence ringi sira February 6 2015 hindi dol tirakla ice ya President Remangsaw le pardon ringi Tol tirakla ay semble pardon ringi lol tirakla ikel recommendations ra Attorney General ma Minister Justice Arnold Oilo ma dirikal sel parole board niya do dengel kung assess ay rokul application at tirigel adal more eligible ra pardon ra president dirikal kura tol tirakla ay sengkal kalingko kang it sa tirigel remove tel mura olbira pelura belilyo el secure tira hangarengira el al December 6 sel maulabong el mengal aister kidra el al sils tial rale alinal kuram maldi betuka dalu lerni mado kurni nase tramla el extrail el mlol iba do burara ramadala chimet yang alul makal lerni yang liye barau mlol ibra dalu le tulia Hamlila Chan Santos makumtasun malmlamutos walaigal balsips ra highway segi dia mo ismri amyang al isri gidra el al sils diregal tokubet sel sils el angi alena leng Veterans Day ma TMC ma gidel terunga mot magi orang ramalung il sils mortirigel rokul other bela le soldao la retire matirigel tira soldar el ang matirigel tokubet sa tirigel los mer logi wakal soldao el gukmlo magarior matirigel ngalige del malmol mal soldao maliwek ra balul other rogim at TMC mutalti alle malo orang ramalung il sils happy veterans day morarokul veterans ay gida mengal aisel no sab amal malmer el al Sunday ya ay samral sel kukmel Sunday kim luktel melo la babes komal mesu